Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze bakunzi ba Umuhumuza Thierry, by'umwihariko uyu ni wa mwanya tubategurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho. Ni amakuru rero abasohotse mu bitangazamakuru babigiye bitandukanye, by'umwihariko kubivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu munsi rero tubafitiye inkuru igezweho, inkuru ivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'iki gihugu zasenye ikiraro cy'ingenzi muri Walikare. Ibi ngibi bikimara kuba bikaba byarabagiye mu rukerera rwo ku itariki 28 2025, by'umwihariko aho rero ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryasenye ikiraro cya Mupeti. Iki kiraro kikaba ari ikiraro cy'ingenzi cyane ku baturage bo muri teritwari ya Walikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ngibi bikimara kuba umuvugizi w'umutwe wa M23 Lawrence Kanyuka akaba yavuze amagambo akomeye, amagambo akakaye cyane. Benshi mu basesenguzi barebera hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuga bati ibi ngibi bishobora kuba byakurikirwa n'imirwano ikomeye cyane, kuko umuvugizi wa M23 Kanyuka yavuze ko biteguye gusenya ikibi cyari cyo cyose gituruka hariya mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, kuko ngo n'ubundi bitero byose ariho bikomeje guturuka. Ibitero bikomeje guhungabanya umutekano w'abaturage mu bice umutwe wa M23 wigaruye ukomeje kugenzura amagingo aya ngaya. By'umwihariko rero abantu benshi bakomeje kugenda bagira ubwoba, cyane cyane n'abaturage batujye muri bino bice, bavuga ko hashobora kuba haba hagiye kwaduka imirwano ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rero rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko iyi mpamvu basenye iki kiraro ari ukugabanya umuvuduko w'umutwe wa M23 ukomeje kugenda waba ushaka gusatira agace ka Uvira by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Sibyo kandi gusa turavuga ko mu gihugu cya Uganda umunyamakuru ari mu mazi abira ashinjwa kubeshya perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni. Umunyamakuru David Mwesigwa ukorera Galaxy TV, uyu nguyu rero ari mu mazi abira mu gihugu cya Uganda nyuma yaho ku cyumweru gishize agerageje cyangwa se agejeje kuri perezida Yoweri Kaguta Museveni ikibazo cy'ibitaro bititaweho ndetse kandi bitameze neza mu karere ka Mukono ndetse na Kayunga. Ku itariki 23 Nzeri 2025 perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni nibwo yahaye abanyamakuru umwanya wo kumubaza ibibazo nyuma yo kumwemeza nk'umukandida cyangwa se nyuma yo kumwemeza bidasubirwaho nk'umukandida uzahagarira ishyaka NRM by'umwihariko mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mwaka utaha. Kumwibutsa ko angane kuri Umuhumuza Thierry ni mutarakora subscribe ro hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda ukazugira kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngenditse Umuhumuza mbaha ikaze mu gikuriye kugira ngo turebere hamwe ikigiye gukurikiraho by'umwihariko ku butumwa burimo buraturuka mu mutwe wa M23 by'umwihariko amagambo akomeye yavuzwe n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka. By'umwihariko rero iki ngiki ni ikiraro giherereye muri grupama ya Kisimba. Iki kiraro kikaba cyarasenywe mu gitero cy'indege y'intambara ya drone CH4. Iki gitero kikaba cyaratangiye mu rukerera rwo kwa 28 Nzeri 2025 kuko ndi ku munsi w'ejo. By'umwihariko rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC zikaba zigaragaza ko zigamije gufunga inzira nk'uko twababwiye M23 ishobora kuba yanyuramo yagura ibindiro byayo, cyane ko M23 imaze iminsi yegeranya abarwanyi bagiye batandukanye mu bice byegeranye na Mupeti. Umuvugizi w'ihuriro AFC cyangwa se M23 Lawrence Kanyuka akaba yatangaje ko gusenya iki kiraro ari igikorwa kitagira ubumuntu kandi ari igikorwa kigayitse. By'umwihariko iki gikorwa akaba yavuze ko cyaje gihagarika ubuhahirane bw'abaturage by'umwihariko bacyegereye ndetse n'ubuhahirane hagati y'abaturage bagiye batandukanye. By'umwihariko rero Lawrence Kanyuka magambo make akaba yavuze agira ati ibi bikorwa byateguwe hagamije gusenya ibikorwa remezo bigiye bitandukanye by'ibanze by'umwihariko by'abaturage. Ibi ngibi bikaba ari ibikorwa bigamije gushyira abaturage mu kato. Ibi ngibi kandi isibye no kubashyira mu kato ngo bibabuza kugenderanira hagati yabo ndetse no gutwara ibicuruzwa. M23 cyangwa se M23 ifata ibi bikorwa by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse kandi bigamije kwicisha abaturage inzara ndetse no guheza umwuka abasivili b'inzirakarengane. Kanyuka kandi ibingibi kimara kuba yamenyesheje abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko ibi bitero birimo gutegurirwa mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, kuko n'ubundi uno mujyi wahindutse ahantu hamaze kuba hakigarurirwa ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye by'iterabwoba. AFC cyangwa se M23 ikaba yatangaje ko ifite inshingano zo kurinda abasivili ndetse no kubarwanira, bityo rero izasenyera ikibi cyose aho gituruka. By'umwihariko ndetse kandi inafate ingamba zo gusenya ingabo z'abagizi ba nabi. By'umwihariko rero ahangani kuri Umuhumuza Thierry ngubutsa ko nimba utarakora subscribe rero hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda ukazugira kugira ngo ujye gukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngenditse Umuhumuza andi makuru agizwe mu kanya.